Halo kakak. Balik lagi dengan saya Marta Dan saya Uti. Kali ini kak kita merekomendasiin salah satu nih. Wah, ada si hitam nih Uti. Wah, yang di belakang kita nih Marta. Iya, si kece yang bisa buat dibawa pas lebaran. Wow, kece banget ya unitnya. Bener banget. Mau tahu nggak kak gimana kondisi unitnya? Yuk ikutin kita. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. Nah kak, sekarang kita bakalan review di dalam unitnya. Untuk kuncinya ini, kita coba nyalain kak. Nah untuk kondisinya masih terawat banget kak. AC-nya juga masih dingin. Lampu-lampunya juga masih nyala semua nih kak. Sunroofnya kita coba ya kak. Masih berfungsi dengan baik nih kak. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want. Nah untuk radionya masih nyala nih kak. Untuk kilometernya masih di 50.000 aja nih kak. Masih fresh banget unitnya. Nah segitu dulu kak untuk review di dalam unit ini. Sekarang lanjut ke Uti sama Marta. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. Nah kakak udah lihat kan gimana kondisi unitnya. Untuk event lelangnya kapan nih Uti? Untuk event lelang hari ini kakak. Nah untuk harganya berapa? Untuk harganya segini nih Marta. Nah untuk kakak yang kepo sama unit-unit di Tunas Auction, kakak bisa kepoin ke websitenya Tunas Auction kak. Untuk linknya ada di bawah ini. Oh ya, nggak cuma ada di website aja loh kak, tapi juga ada di aplikasi. Untuk aplikasinya di mana nih Uti? Untuk nama aplikasinya namanya Lesbit Marta. Bisa di-download di aplikasi App Store ataupun di Play Store. Nah kakak nggak cuma ada di aplikasi, nggak cuma ada di website aja kak, tapi juga bisa ke marketingnya Tunas Auction. Untuk marketing Tunas Auction dibagi menjadi 2 area nih kak. Untuk area 1 dipegang oleh Yolanda, dan untuk area 2 dipegang oleh Hans. Untuk nomornya ada di bawah ini ya kak. Oh ya kak, jangan lupa nih kita juga ada unit motor Marta. Untuk marketing motornya ada Imam, nomornya ada di bawah ini. Oh ya, satu lagi nih untuk kakak semua yang menitipkan unitnya di Balai Lelang Tunas Auction, bisa banget hubungin marketingnya Indira. Untuk nomornya ada di bawah ini. Karena lelang di Tunas Auction pastinya profesional, cepat, dan terpercaya. Wow, pasti cuan nggak? Cuan banget dong Marta. Jangan lupa untuk ikutin lelangnya Tunas Auction setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai dengan selesai. Makanya kakak jangan lewatkan untuk ikut lelang di Tunas Auction. Jangan lupa untuk di subscribe, Di like, di komen, dan di share sosial medianya Tunas Auction. Sekian info dari kami. Terima kasih. Have a clue what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I